Ovaj mural koji se nalazi iza nas, oslikan na Prijedorskoj elektrotehničkoj školi, začetnik je ideje, odnosno projekta Prijedor grad murala. Oslikala ga je davne 1998. godine italijanska umjetnica Paola de Manincor zajedno sa djecom iz tadašnjih izbjegličkih centara. Godišnja međunarodna nagrada za najbolji mural nosi upravo ime začetnice ove ideje. Malo je ko vjerovao da će ova ideja zaživjeti. Sama riječ mural postala je uobičajena među Prijedorčanima. Jako mi se sviđa ta ideja. S obzirom da sam imao priliku da boravim u Kraljevu, koji u Srbiji slovi za grad grafita. Jeste da je to različita tehnika, ali ipak oslikavanje to daje neku živost, znači samom gradu Kraljevu, pa vjerovatno će i dati i gradu Prijedoru. Mislim da je to veoma lijepo što Prijedor postaje polako grad murala i što ti murali, vidite i sami, uljepšavaju fasade naših zgrada. Prvo je lijepo da vidimo da imamo ove murale nego da gledamo one zgrade neuredne, onako otpale fasade ili neke ružne grafite, onako uvredljive. Šeširđija, pa nakon njega transformacija, ove godine dobit će novo društvo. Ovogodišnji konkurs, koji je jedini međunarodni ovakvog tipa u jugoistočnoj Evropi, završen je. Prijedlog murala Garden, odnosno vrt, autora Raula Oprea, pobjednik je 3. međunarodnog konkursa. Ovo je trg, znači strogi centar grada i za mene naravno možete da vidite fasadu koja je nekih 100 i nešto kvadrata, znači velika je jedna površina u elitnom dijelu grada. I ovom prilikom se zahvaljujem gradu Prijedoru i vlasnicima koji su prepoznali značaj ovog projekta i dozvolili da taj mural bude izveden na fasadi. Pobjedniku će pripasti plaketa i novčana nagrada od 3000 maraka, a oslikavanje će početi krajem avgusta. A da će projekat dalje živjeti, potvrđuje i činjenica da su po inerciji i po prisutnosti pozitivne energije na ovu ideju razne omladinske, navijačke i ostale organizacije krenule u sopstveno zidno slikarstvo po gradu na Sani.